Etia na esan waso so mpacho na me wo Libya na minya problem Libya mpacho ane udi sen wo 4 months ka minya 6 years enyo so ti Libya kasa no maku bi die kwamna fa Libya ni din ko kakra ma mehwe so tia me ma ne mesisi wate me ma ne metwi fa so kwamna prove so te kasa no so bitu dia ho a kyerɛw asam no dia odi asam nam na so no me pese me hwa ade kakra bi okay ma bia to assalamu alaikum alaikum salam pani back microphone no okay assalamu alaikum salam shinhari koish shinjo bayo mia ta madam koish madam koish mia bombino koish kula koish enta gamsi libi wala aywa enta shine shughuli enta Eliasa Malaga wasta Malaga aywa enta kabila wala ale kabil enta gamsa tarata sana munkum sita sana wala aywa ba tawa huwa SOMPA TV aywa huwa kalam huwa jamaa kulu lakin tawa huwa mudil fusi huwa kalam huwa nibi huwa kalam jamaa shini diri sadiku wa ahok flus huwa MC bayo bayo tawa ani huwa anze huwa jamaa ba shukran mali nazu muzana hwe azu wakagu males eshination enta ani yebua sawa madam Libya kam sana enta second living waju ani mudi kabil huwa silit ani gam huwa silit ani gam Bangazi ani gan Tripoli ani gan Tigali na mani waju ba tawa ani arafenta mudi kabil okay ayuwa assalamu alaikum alaikum salam pani wakusam ne se ade abeda so passe penipa bacho makusam ne se na me wo Libya se mudi ka kan na me nya problem na problem bay me nan me nya problem free soro na beto form na me nan mienu ebuye na mo dem ba fi na ye company bi na bo me dem ba Ghana okay IOM International Organization of Migrant okay omna dem baaye ti omna dem baaye a omhwe ma me hoto me kakra na mo se me mpa adwuma bi a meye na mo se meton suminti etu omu sa wo ye Ghana ni na wo ho wakwa ahohiahiam etu omu du free Libya ene baaye bacho ane o you for na omna do baaye omna dem baaye omna do be sankran ya na do ba Kumase akra kuto eno mo hwama hoto bacho ane no okay no mo se mo pese metu kwan biem nti se be ya metu kwan biem me mpa business ya me na mo se me kiro mo se me so me ye mesin nti nka metonton suminti no mo se sa dia me nkope obi otonton suminti bi na menji invoice emfa me no mo nye check ma no nipa na provide items no fa ma me na me koji bi na me de ebre nipa no me de bre nipa no chairman kukuiska wo sahwide biso na wo se omu catch wo se omu pese obetu kwa biem mpacho ane enti pe business abeye mpacho ane e na o kan so obeye den meton suminti okay no mo se me nkoje invoice wo nipa no ma na mo nye check ma me na skano mo so on de be ma no se 8200 be o check ne untimi check ma ne nsi sha pepepe dan ya o check ya bia ebetima broso ti broso a ende sa skana no mo de be ma na mo koje check na me de bre ma no wo de biso mene bo man na de check ne bre friend say ye friend chama kukuska na che se omu emrofo no se adwuma abeye nti no ehu sika no de ama wo na so beton cement bacho ane it is cement no na akwaje check we omu ma o check na kwaje check no IOM fo no ho okay na bi fira akra de bre no de bisu ho adenti na de check ne koma no nse onna ne din wo so obe yiska na ode nyama na ma cement na ma me ano a supply cement na wo waton na sa pepepe enti sika no de ama no omo ma usika biem but also hwe so obenya fa so so na so dia bobra omo ka kire se wo ha ye ton ne ma mo ba behwe se bia ne be hia se bia hwibaro bia obi beto bi na ben amo betimi dia akwakoma nipa ne ade ade omo provide bi dia mai okay nti me de nya ayi check ne de bre no no shem se 3 days time mentwan men sabe ka ne ma no from na nipa kura wo so de check ne koma ne friend say Kukuiska chama Kukuiska oye dia chairman oye MPP chairman ewo oso oye dia chairman MPP chairman ewo bia west ho MPP chairman bacho ane na de check ne command check the command oton cement pa oton cement oye distributor bacho ane
Okay. Me de check in the command. Me na akora na no shop or no ye invoice in man no. You start ye dika kuduru no o ka chere se me ne boy na ya akromfo. Me so na me nim de ntia o ka chere se ya akromfo. Me hu de ma ye ntia o ka se ya akromfo. Tie na ye ho kuru na me firi so no na o ha samre man no wo sa kuru nso. Na me friend phone so na o ne man ka sa se me nya akromfo na problem se ni na me kuma me bae no te ase check no de share wansem me de share boy ne nsam na boy no me ne boy ne nyina de koma papa no ama hu se check na ko di papa no ye ko ho na check de da papa no kwa ka kire me mama assurance 3 days time obe provide ne man dia mama from 2002 December ebepem sisi ya me no ka say on supplement no on fa pin kura mama omo frɛ no wɔ akra ho omo frɛ na wɔ se Monday ɔde ne mama Monday no duru me frɛ na ɔmfa school for your program wo yemetwa o wase eche nsuo me gina park ne so frɛ na o ka kire me so o wasa me so mbisa so be bada ban a wo so kwa akra obetuma kwa akra chairman NPP chairman enti wo wabrabo akobo ye no se tiefo betie ni ya wo wabrabo akobo Libya no uko prama wo nambubui and yes Libya ho no ye ma ntu kwa biem enti o you from the wabagana yes sir sa pepepe etomba ye no mama osika seven fire business and also betonsment and the check na command or tonsment distributor no MPP chairman was your friend yesika kokoska bone dina obi anim no ho kokoska etu the check na man on supplement no from last year December bepem samri they say kwada was boy now yeah invoice na man this say what the check na this say you fan say December check and that's on 7th December the company ni neguso no neguso no etu akoyi sika no wa yisika no one supplement no senka omo san withdraw sika no to omo hwe na chese me de check in command 3 days time wa ko withdraw sika no man manager adwuma no se manager da ewo o ma manager na ko yi sika no invoice ni so ni was it the enti no enforcement ni man was boy na wo shop no omo frodo no nti we aba na de ono so de betene ka o mfa mame nti me pa me ma police fo nche boy nti me ko to ho police commander nanim papa no so ya de boa me se o de inspector mam se me ne nkasa be chairman no 2 minutes se ho de obi antimi nya no hwe nti de ono be kan na e fa na e ne police fo no ko hia no ho no se me nkoche na akora na no shop ho no me nkoche boy no ansa na o de nyama na me so nyama na mfa na adwuma na boy so onya me hwe me ntimi nkoche no e ma ne nyeye na say Ghana had them sense bi wa ha we no for so aboage me koka on se akwa no aka na ho waspake no waspake won krofo bi so wo so ye hefa chairman NPP chairman sisi ya abanya wo di Ghana so na chairman wo sisi ya wo so bepe MP e wo bia wo se ho na menye hwe so mbeto ama no de wo so ye NPP chairman ba chairman na wo di check ya ma no wabrabo akoba e check na ye ma usment ko to so mfa so no wo se won fa usment ni ma won fa ma me nkoche boy no ni ntum producers mra mo ne papa ne di nkoma o mo mechire mi enhwa de producers be da we asem me dem ho ye basa basa o chire mu chire obi a nipa ni se de o kan kwa nya no kra abi se me hu asem no ne kon hu ne nan also a MPP chairman ewo and wakwa yi sika ndi abaka ni dwetire ho and I was say one fa cement ne ma on fa mame he asemu yesi o so obi antimi nya na hwe nti asemu yaba asemu yesi wa santimam ni sehwi o se sehwi fa he debiso no wo debiso mpacho no okay o ko mo hye wo mo ho producer transition on se no traders me jo so na say o se say awie me frɛ papa no enkomo a wodi nyina ne se no kre so kasa check ne me di ni wa no atwatro check no abedi ni ho na ne nyina ne se abofra no ne ye adwuma no ajejeje check bi a obae no obi aba se ne cement ne ne ma wo ho o magi ne ma ne nyina so still na ne sanka ni sika ti sa check na ba bedi ni ho ne de enya de a ode ebema abrantie so de bema ne de a dis abrantie ko fa boy na no ne ye adwuma no e de ne ba na me buza na papa ze wo na ne ma ayira etu no so kokoye case a wo de be chia abrantie no age oniema o se da bi sa abrantie pa on fa nko court na court nka asem no
no wadi ka akra de akọ police station ama police for friends wonko fa abrante ne mra no mon ka asem no na we do abrante do ni ne asema me ka chen sa abrante de nko wonfa abrante boy no store no ona ne ma yira ana wo pe di sabre de abrante wontimi nkose ne titiri tiatia mi aso wontimi fa sika na ma abrante se no wontimi fa nyoma no so ma no wontimi fa ma no okay wo de mane pompro ho wate mane pompro ho medase pa enu hwehwe mane pompro ho also ya chairman way o ya MPP chairman and also so obepe de yi obepe MP nju e wo hefa Bia West sacrifice he debiso no nju ni di say kokosika mpacho ane the deeper the frankujo be kokosika na ogba obia hu nju kokosika no die na da no asa abaje check adi aka ho noke omna samoa me pese etu nu kakra bi ochina meye ho adwuma ne papa na di nkomo if possible eso obakuma se be kirekirim ba bia check ni free no emfiri ba bi bone abranti akopra wo Libya ena broni ahu se ontimi ne ntra krom wo onsisi no wo mani dwetire wow